پشتی لەهافکردنا 16 هەیە و پشتی بتارۆ لەهافکردنا 29 جانیواری کانونی دووە ڕەوشێک نو هاانیتە چێکردن نەها کورد لە ڕۆژاوایە کوردستانی حتا چەند ینی چ قاس لێ لە هەفکردمێ رازینە و کیژان داوای خواستێ کورد دناو وێڕێکەوتنێدا حتا نەها نەهاتە جێبەجێکردن. يعني ئەو ڕێککەفتنا داوی چی بوو دەستپێکێتە وەختا ئەیلانێ بڕاستی ئەوک ترسین دان ئاواکرێ ji encamê yanî nefamkirina peymanê me tirsînek gelekî ciddî da bû avakirin ama pişra wisa dikarim bêjim yanî tam ne li gor daxwazê wek hêvî dikirin lê halê hazir ew wiha dibînin ku pêwîst e ev rêkeftin cîbicî bibe li gel ku hîn jî metirsîn hene hinek xal têda ew derdikeve yanî problem derbikeve ji ber ku hîn jî ew zimanê dijberî yê ragihandinê nav civaka ereb de mesela ev ya tê bikaranî û ev xeteriya pêşerojê carek dî yanî hinek kes ê di nav pêkhataya ereb de dîsa dijberiya Kurd de bare bikaranîn û ev rêkefte kura bibe ev xeterî hene. Ji bo wê şopandin jê ra lazim e yanî Kurd yan jî Kurd giştî civaka Kurd halê aniha dibêjin ev rêkeftin baş pêkwarê baş e lê dibe distûr de bi garantî bibe yanî garantî dixwazin garantiyekî distûrî dixwazin çavdêr garantor ku jê re pêwîst e da ku niv de xirab nebe ev rêkeftin û rêlpêşiya şer vene.